Policija! Čestitam ti, pravi si umjetnik. Ti bi na vašarima grde pare zaradio. A sigurno da bi zaradio više nego kod tebe. Pa nemoj sad da pretjeruje, slušaj. Nama treba samo da uhvatimo zavet. Niko neće moći da nas zaustavi. Slušaj, odnosno u Čikagu. Tako je, ajde, živeo ti meni. I ti meni da Bog.